gi kedua lang jongi nalang ka district councils Federation of Khasi State pasunjuk jongki rangbachnong ga beri neutrap nagalang ka PSU central body FPGGP central body HMIF central body nangta ka HYC bat kiwe ki rurangba ibangila hot akanika ngelang aji ngelang i kalong betang agui kapang kata kalong halo ka resolution kapala pas data hasil automatic council haka absolutrik jongo penai Jun jongo islam kabangi persya horkit horda ya kajing temu jongga sorkar India ban penteri kam ne ban yak syakman kaji dei baka uniform civil code kaji kendu lang jongi mentaga singi kelong ba kinongrem ki basyai ki bangi persya ya kan ne ka UCC bagi setunat ban kalian baro unanimously gidon kan ni kan nongrim ke baskem kata kalong syuang kajingwan jong British ni ki dustur ki jongi ka yar pateng ka jongi ka simkur simjai ka jongi ka kandeu ka siap ka jongi ki lum ki wa ka ki khaw ka betap kene ka kum sensyar jongi ka jinglong trai ka jongi bar keriti kristur baro hakapor British what ka por British ka bakalong so powerful ka sorkar British kamna ban kata i ki territories ki jongi kamna ban pendu ya ki dustur ya ki custom ki jongi but hadin ka jingleng ng British ru nagalang ki hima khasi ningkong lay pitip ha ibu sundon na standstill agreement ka fast version ka bang hak bahakat ko por ngiyong hang ka defense currency communication berkiwi-kiwi gendai jongka Indian Dominion hanrei hadin baka jinge soy ka instrument of accession but annex agreement haki kendon jongka jinge soy nila kren syai klau betap kendeu ka siap berkiwi-kiwi di banlong kijongi wat ka bisharu nangta ni ong kumno babat lada kadon kanu ka ain jongka Indian Dominion lane jongka Assam du por juga state ban ai bor yang ni bangin modify ngin exam ya kinu ki ain state ne central ki bome dei ban ni ki bakta ka dustur ke jongi historically ni yang kata kan norim bom dei ban kata ya ki dustur ke jongi constitutionally artikel ars pasal sawar ka kren syai baka administration of jedi bat ki tribal area kadiban long back kat kum ki provision juga sik sitel hoy ni susi badin ka amendment ya ka sik sitel ngila bor kendiat ndre inomikran hani kata handai ban wanra ya ki UCC kalong persya historically constitutionally bat kum juru kat kum ka custom ka jong atau ngi persya ya kan ga jumpen kami kan bade kan ni ila ikran lang mantan nia la draft ya ka explanatory note ka bang kershan inongrim ki baskam nalor kini ki nongrim le se rang don katu ni ki nongrim ki bang deban art le se ki di stakeholders nagal yang ki by participate menagas ki kilaban aya abuse jongki agini kendial sini ka ju ka issue namangin ra lightly ki ADC indon ru e ka joint meeting joki lightly ADC badi karene ka ju ka issue kanang bakan long uniform padangi pha syatai dan nginom compromise ya ke pangiram tegas ni ban yang hanorim jongga ke CDC kum juru ban apil ya ke sorkar jela bahkan don ka ju kar ko perkhat kenang ba nginom sya le don bor hagini ke mangim kwa baka dustur jongi ka custom ko jongi kan du no ngi di ban preserve ban ban klanya ka kita kilong kandiat nagalang jongi idon ang ni CM idon ang ni no ilam jongji sistem beberapa yang mbak Snong sila idon iru nilaban ailang sekitar katin kajingnya udah bentalang